Bubagra Radhakishor Maniko Bahaduni Mungui Football Stadium Khwai Bajal Bariwo Kaisa Ketalke Swnamjagui TJDC Hapangni Shakthar Bungbai Holong Thai Kai Rimani Bubagra Shakbaithang Logio Manjakpani TJDC Hapangni Juda Juda Samung Charifang Okraro Tini Kraksalo ADC Hapangni Khoroknwi EM Suhel Deborma Te EM Boboranjan Triang Ketal Swnamjagui Tongma Stadium Eba Thangkola berai Naikha te samung tanai baibo kok salaika koktoma thumner buskango borom gnang thumung tang bedigni barja manjak EM Suhel Deborma saka daktino lukurok eba sikla sikli rok obokhai kaham naithotok thung nokla Swnamjagui tongmani samung painani bukhak daktino thungli manai te babese bukhak EM Boborjon riyangbo samung khlaijagui tongmana nugui bolaikha Chini khwai junal lian dara chini baizal sabjuni bisingo chini TTAD se hapangni bukhakte chini bubagrani naikol phangbai chini honorable CM ni tidlung bai chini baizal bare amche ching kaisa football stadium mankha tabo oboni samung choli tongo thane joro ching chini bubagra bain phai chingoro je foundation je o stone ching kai lekha o jagabo ngai tabo oboni samung choli tongo gamona ching immediately samung dakte parina bagai chini football thangkrung bagai ching kaisa kaham yusi tongo tate chini je astroturf je stadium na thangai tongo jagabo anbai ching tini o samung ching chini honorable EM borong manang Boboranjan Riang te chini sports department ni PO te chini agri engineer te Khoroknwi engineer tongo te chini social activist rok bore palklai chingoro visit khlai peke jahate ching o stadium ching dakti complete khlai bus kango ching chini thangkrung rong bagai chingoro bongno snamangui budget dok besu romon chinoro budget tongo 5 crore 36 lakh 49,000 obon budget obo tabok samung choli tongo gai immediately samung paina bagai borok docking tolai tongo watirong tai besu rok nang nobo painani borok to ko watiro kering ke dakin paini bok saja kintu watin bagai bor kam bisi kesar masara stopong ito Teo mahino khumulungo bo kahe choli tongo a khumulungo astroturf je stadium abu almost complete nai to kha abote 30 days mission abo complete ngana abo nyagolo bo chungti chini TDAD sa habon sports department bo khakti bo chung aro chung TFL chung chengna thangai to abo nyagolo oma hai stadium tabusu jora koita rok tamja chung chini TDAD sa habon bo khakti chung tinta chung Japuro TDAD sa habon chung tipramo ta phakya afro ang sabai thang ani sports and youth affairs department bahati projects namani awan bisingo jeng pasta sanction kha phiaba pasta sanction phano jeng jot malia state of basanar kha jeng tinta rahman bisingo bo kaisa khumulung kha kaisa bajar bare te kaisa kilang na tomani abo kisa a jaga bongni aroni MLA ni problem ni bagai jeng aro sam khlaimeng to hopefully bas kango jeng aro khlaiman ni khaklai बहुत kaham no जों लाइथानायाव अनेक किसु डिस्काशन खिनो चिनि youths रंबोये स्पेशली चिनि जरा न्यू जनरेशन रंबोये बरौनी kaham boy no wan सुगे जो स्टेडियम राव क्लाइने ये चिनि youths एंड स्पोर्ट्स नि अफेयर्स नि चिनि EM अंगुइसुअल नि उद्योग बाय के बोर जे माइखा अब चिनि महाराज नि नेतृत्व तो के बरो जेताव जों फाइने फेमानि Actually, lai thanai 2022 abo already chini Maharaja bekero mata foundation stone le kepai mon poro kam chole no to tobe je chini kam tanai ekjon je contract bo samuno lanai koni duita jaga o taw kam chole to ek time ke khomulung motamuti no painani ongtongka ke boro bo start ongtoha boroni work status song nai ne pheka tinio actually bo agree chini engineer wing by ki bono kam non nai ni borok tangri abon boy jetu part of the department klayu abon boy ang bono tini ro phai nai pheka pari haro feeling to bo mane rainy season
पाइनाया कारण और प्रॉब्लम तो जे गाड़ी हाबनानी बा बर लैंड लेवलिंग जे खेनानी ठीक मते सुविधा मते उंया फोन मयो अबन बाय किसु दिले ले मयो तबे काहाम कनो पाइनाया अमन थाइंगा सर बाइजल बारि